in pen kaso national press day kapalon na ke bang pho bang trok alom sido sina pini la phai kuni achiklo ni phai great trok la suri ni ra in korai ni along bang ke ile tom bang pharu so se media klembang thu mate pherang ke klembang phu tum ile tom chetong long lo la sila su ka chetong long pen ile tom katanon long la ke ile tom akopai kosinili mathalo la sidak dipro hin pen stame ili tumafan nang Japon bom lo lapen ili tumlong sitame la so West Karbi district press club an se kapang tang ya pan mangke non nili chi sap dam pen nili ka che thek long la ke ningarong pik lo atema hamren press club dolo lapen so thasi dongkamukan press club dolo thironi lapen boitlang so lapen amri chin thong lanta dolo lapen la kadu ka bi pangrupet si non bang ke bang pharu isi so si chot armu aphai media claim bang photum nang chi job kun si iletum state along tame penan ge claim dun dolo la pen sota si local news long green media long la pen sota si la ancho ta kalilang non ilitum long abang ke keteng pahar barta la talitum theglong lo la ke dak west karbiang long masi amhang pe thek pon lo karbiang long life system la dak amase amhang pe thek pon lo la pen sota si hamrena birta la ta dak west karbiang long long si amhang pe thek lo na sila so amhang pe thek that pen lapen abang putin media ke claim atum sitame ilitum non ke thek long abang ke through media la social media lapen media la reporter atum pen jok det longri khai akisung hawar hapar akisung do anstame ilitum pen kapiklang don lapen government afan stame ilitum pressure rat pen pressure ke pilong ilitum pen stame ke tok ke lang pi pen kapaj thang don pen ilitum hawar sitame ilitum kaching tour ponsol si thek pon lo na si piniar ni ong dung pen anso si chitong dang lang polo sitame ilitum non kewang bom atum na dolang apor phan lang na ko posil tum cheng pon bom lo na sila katu ka be mesen pen pinalo sini ilitum aphan kapithik ilitum aphan kapanong arni ilitum chehok pononang ningarong chipi pononang lapen ilitum ke thik ason anstame ilitum ningarong pen ke chu ke jona hormu style tum thik ponlo ilitum chu ponang jun ponang lapen ilitum kewang ji ani kan sitame dak salam theki pudo united we stand divided we fall ko non bang karbiang long lapen west karbiang long pudo ilitum district yong si chi obupen hala pudam thurong pulutang te dak bang ardi wedat ko na si ilitum ta ansu se ardi ka pido je pan ke ilitum ang kling isi ilitum la pu west ke do media to an bang ke chingro pet ang kling isi pet pen do theklo pulutang te ilitum pen ta aprang ansu si dam thek pulutang sarkar hin pen sitame nilitum non memorandum kapithik pondo DC aphan SP aphan lapen MLA aphan la bang ke thom aphan sami memorandum nilitum thik pondo alan tum aphan ki pi pen ilitum media tum aphan security ki pi pen ke chenglok lapen ilitum pen ko an right ke doma la so nangkerai kom ya aphan sami ile memorandum long tok tang lo la se hala sulong pilo pulotang te ilitum ta ansu se ke jok wan abang ke ilitum dopo la sinili lam the video elo ilitum national la so ilitum alama maten west karbilong district press club alama sitamin non ing turpon lo na sila so ningaro nikan sam ilitum press club abang along tin lapen abang tilong sa pedunang lapen sinili lam the pit lo kardong Kisu na. Allah, who ba? Apa re photo session deh? Get ready for photo session. Honest request so that the positive news of these districts comes out in the channels and in the newspapers and in the print media. So that is my honest request, and always be truthful to the society, to our community.
and pastries. Thank you. Any questions? Ma'am, can you explain about the House of this media given already memorandum? So can you explain about it? We are getting this information regarding say some kind of say youngsters are getting attracted towards these drug use, drugs and other psychotropic substances. So from our side, we are doing already this awareness in the schools, and also we'll be doing it later on maybe after this month. We'll be doing each and every schools. So not to fall trap to these substances. So for this we'll be taking help of different NGOs and other organizations who are there. So we are having a discussion with them, and they are willing to come over to our district and they will help us. And also on many issues are coming up in the judicial court. They have informed me regarding many POXO cases. So these two issues we will be definitely dealing with this, and that is the main agenda for us right now. Western Anglong itu anti drugs lahai ka supply do kecu do ibir kalukson do kan konani kan tingatin kan yadim do do haladak kenan lokacar dia risolim suatu matang aki ada pen kali aki apa aki pen drugs kecu lapen kapre khai lo kecu do la sila so pada non disi apan memorandum di pondok lapen number 2 kan ke provide security to working journalists. Ini tu journalist media kami kan tu mana nangke. Ini tu ke arniban silam kiri apa? Anda sedang suluk sudah ketemuan doko puluhan itu mapan security dan piluji nanti apa sih pada tempur along jompondo. Lapen isi apa ke tetapi jompon tu fund for journalist tour program. Ini tu kita ni update kaprek. No na so na anar lagi om panjang si adong kaprek landam no pulutante itu tu kacini ta om mujaje. Kaprek media tu reporter tu ben tinggi cingwai dong pulutante. Gian ta ben nakit hai kathiri sta am si om ji. Kasi la so putar disi apan lu pondo anali de emergement concern and content itu mapan project itu mapan nanti people na kasi ning channel we expect the positive response. Kasi alam kita setting positive tu mapan cak pondo kasi nona bangke asok sing alam ni Hadak lang. Batai